Domi, mabali namin. Kunaklano di ka pa'y maturog. Ay, kuma. Ayam agriingak tulangan no parbangon. Mas presko ti utek. Apay, saan apresko ti utak mo ita? Nabanog Blangko ngaminan. Awanin malagip asuratay. Kasta aya? Talagamat ngamin ang mabannog ti utak. Saan lang abag iti mabannog? Sungar na maturog nga umunan. Makabannog tiyag malam nga gyan iti barangay. Nga oray makisasarita lang na tao ka na iti umay aka barangay. Awan mat ngamin ti saan ang makabannog ket. May magkumaa. Nadi agtitinulo na iti umay. Nadya iti nakabannog aklawanay. Adda nagtitinno do? Adda. Sana makasingir diyang laklago iti nagduduma pagpapintas. Diyay mat singsingiran na. Pagtaltalikodan na, di inutang na. Anya? Madimot daytan Yun nga ron. At dalistaan dyan nagpautang. Napitsaan pa eh. Ngampulo sa di naaklunan. Ala, anyamot daytan. Imbag ano basit lagatad? 2,000 pesos tinakalista. Oy, nagdagkalan. Wala ta bicep ka no. Talon sa Asepti beauty product inutang na. Aya. Anyamot daytan nga imutang. O gano'n. Ala, santan na pagsaritan na ito. Maturog na kita. Nimut uding dito masabat ka. Kastao na, ataradik na. Ay, naimbag ta na sabat kayon, Chairman. Naimbag agundaway ti pan nakasabat mo kanyak. Apayaya uding. Ay, pauraga mi jay baboy may inton bigat. Agurder kayon. Kastaya. Sagmamano ti kilaw. Kasmatla iti presyo ti magatgatang akarnit baboy iji tsindaan ay kit mayat sige, ikanak to iti 2 kilaw. Nay, awan samot gaya mong kwartamen. Uray ta pautang mat, saan akash? Alakit, anayam nga rudan at 3 kilo. Saan mo ta madadal, dadamot ref? Ay, uwan mat Nay, 3 kilo nga rod, Chairman. Win. Sige, ilista ko na Chairman, 3 kilos. Ay, anya gaya maparte ti baboy. Ulo, wano saka, Chairman. Tay adamot lasag na si kamot. Ay, uwan na ya. Sige, Chairman. Agsursurak pa niyag kanbas iti makiuraga. Sige nga rod. I-deliver min taon, jay uraga yaw. Win. Uso ti pautang nga uraga. Ngam pera adan to managproblema adi makasingirin Si kamot gaya manang uding. Anya ti maipaay ko. Agpauraga kami no bigat. Manut order mo karnit baboy? Aya. Dadakkel dagi baboy yun Uwan Iso nga rugyan men ti agpauraga. Diyo ilako si bibiyag? Saan? Baratan mo't launay dagi jay agparparte ti ilako da iji tsendaan. Iso nga inutan milangan nga ipauraga. Kas na? Sige, ikanak to iti 2 kilo. Nayuna mon, uray kat utang mat. Aya? Mabalin ti utang? Uwan, anayimon 5 kilo. Ay, nagadun ngay.
Dudwa kami kin ni Dumeng. No kasta, 2 kilo laang. Taluwa maun. Talumat laang ti order ni chairman. Sige man langan. 3 kilo nga rod. Alan agorder kayon. Dagitoy a product ti available ita. Ngam no adda order yo kadagita makita yo dita brochure. Sige latan, order yo. Nay, mayat Babalin di utang. Ay, wan. Utang amin dagita. 1 month to pay. Nay, mayat. Sige, day taman pagpaputaw. Oy, kabarbaron sa dagita prada ka ko ring. Ay, ne, adda kagayam man ang Rosa. Wan, kabarbaro da itoy. Aglako-lako ak mamat. Imbag lang ada pangalaan iti igatang iti kasapulan. Wan, Pautang ka no, Rosa. Aya? Uso itati pa utang Wan, sana bali nga utang. Ta utanget met iti pagalalaak. No makasingirak, mapanak at bayad. Agorderak to manen. Utang manen kunak kuma. Ay, kas na? Di, mayat na talaga dayta. Saan na nakasapulan ti puunan nga igatang iti ilako? Un mata. Sigo din nga da kakastoy sana ya. Wan matkit di sakbay ti pandemya, nagsardeng dagiti agpapautang idinangrog iti COVID. Wan, itaman laang. Takasano. Anyamat nga iti pangalaan dagiti tao iti pagbiat ka. Kat kaaduan na tinaawanan iti trabaho. Wan nga rod alangan mo't adagitakit din pagpapintas ti paggastusan dagiti tao. Din to tadanda ni awan makanan. Ngam ita, mabalinan ta agpamaat. Iso nga agorder kayon. Agpada tagayam iti business ako reng. Pautang. Aywan, nagduma tala iti pautang. Pagpapintas kanya, din to ta para buksit metkan ka. Priority dagiti tao ti papautang ko tapagbiag. Sana pagpaarjod. Ad-ado ti umutang iti pagpaarjod. Ad-ado mo ti mayat apumintas. Pareho dayta. Di oray man napintas ka nung mabisin ka mat. Saan kit den? Aywan, anya? Agpalista ka mga rudan. Ipauraga mi man ang jumay sa baboy may. Kasta? Agpalistakan para inton malam. Sige man nga rod. Agpalista ka mat adito'y lako. Ado ti produkto mi ita. Yaya dagita daddo malakom. Ay, kompleto. Ada pagpapudaw. Ada pang tipod iti panagpekas. Ken panagkurutret iti kodil. Ken amin na pagpapintas. Alawan. Ginutang ta. Mapan kami makitsinda kan Rosa. Di magas kami, tadamagan mi man. Doon nyamot ti kayat yung agatangan mi asidaan. Gumatang ka man iti pangbulalo bakay. Ay, sika ngay dom. Anya mati pa kasit si daam. Kas mo tayo jim baga ni tatang. Bulalumat. Uy, nabayag mat basitan di ka gimatang iti bulalo. Sige, bulalo nga raw ti pang malumantay tao. Saan mo't kat amay kama para pangal daw. Tanay, sigurado ang narikat ama anger. Mabalin latan. Karnit baka mamut ang rin tayo. Sangkit apasig a karnit baboy latan ti sidsidain. Kunayo kat imadun samot ti aghay-haybla na kabaranggalan lang. Huwag ngagpaisaw. Na-stroke samot nila kay Ujong. Uy, may samot da jay a high blood. Intaray da iji ospital. Sige. Ituloy ang pagsalitaan dagay na high blood. Inkamin. Intan Rosa. Wan na nang. Mapan kamin tatang. Dumeng.
Naimbag ta nakita kayo dito'y tiyandaan, Rosa. Manang Sufeng. Singiril ko, dagito'y pautang ko nga uraga. Ay, anya. Ala, apag isula apakitsandak dyan tugot ko akwartak manang udeng. Nyamot daytan. Oray siyak mat Jak magitugot iti extra akwartak. Tama nga numadukot lang iti tiyandaan. So nga dyan balay iti umayam. Hanya kayo mutan. Kunak na inayon ko apakitsendak ti masingir ko. Di kay magayam agbayad. Nay. Nay, Sige, manang. umuna akon nga gawid. Ha? Urayan kayo nga ruda ni Jabalayaw, Manang Sufeng. Sumarunuak tumatlang ni Jabalayaw, Rosa. Anya day jayan Rosa. Meron-ran na lang nakita na tayo dito tiyandaan. Singiran na tamatay. Wen nga rod nanang. Naglukaw. Ala, naawan ng tikatanga magawid tan. Kutne, dandani alas 11. Agawid tayo at talagang nanang. Pagpletiklat na bati tintugot ko apakitsandan. Ay imbag, tada kayo amin dito eh. Da kayo a pinautangak iti pagpapudaw kas kada pagpapintas. Kita anak man no, epektibo di impautang mo kanyak ko rin. Ada ati maar ka ba dol? Nagpudawan tarupam. Ang tilaang matrupak. Kita man titanggad ka. Nagmapa. Una, tadyak mo tinaplayan ni Jentod mo. Iso asa anapin mo daw. Iso apautangan nakman no adapay. Bayad ka pa'y tapno pautangan ka manan. Nay, awang pa'y mo't kwartak. Di pa lang amin nagpatulod ni bakat ko kahit. COVID pa lang pagilyan nga yan na. Ay, oray siya. Kaumpiti bayad ko. Ay, uso na, dapat bayad ko. Kasunod ay ta. Awan masingir ka. Agpautang ka kay Timanya na manyang. Ay, lalaing kayon. Agbayad kayon. Agbayad kayo pa'y Naglukayak ang nagpautang. Taayat ko laan rumanyag matarupro pa yaw. Hindi kay kit din nagbayad. Nay. Aguray kayo Agbayad kayo pa. Kadagitong utang yaw. Di panawan. Nay, kureng! Apay nga ariwawa ka. Ay na. Sa anak mo ta makasingir iti pa utang ko. Aya, nay, uray siya. Awan pailat nagbayad ka dagiti pinautangak iti uraga. Dua ababoy tinaipauraga ko napasig nga utang. Paadat agaya madi makasingir. Wan. Tay utang mo ngay. Agbayad kan. Tapno ada masingirakon. Tay utang mo mat ngay. Agbayad ka mat nga rudan Uray ta, bimsag mat tarupa mo ti panagkita. Kaya't naasawan, epektibo jay lakaw. Ay, saan aday ta tiga po na singirin na kon? Nay, anyat kaya't maasawan? Saan ka pa'y nagbayad? Ay, pasensyan. Awan na singir ko iti pautang ko. Isu nga awan pagbayad ko kan ka. Nan, tay na bang lualusyon mo man? Nayunam kit di jo utang ko. Anya, manot sutil kan samat. Alan, nayunam jo utang ko. Maminsan ton ti panagbayad ko inton makasingirak iti pautang ko. Jerman, kita nyo lagi ti sumungan. Daw ding matkan kuring da kita. Umay da nga nagsingir. Nagbayad daw ni nanang yaw. Oray ni Rosa. Ang masuron, ta oray Saldino, kat agsingsingir da. Nilaw na yung manang uding. Naimbag nga oras yaw, Charman, kagawad. Naimbag nga oras yaw. Simat. Kastamat ka da kayaw. Mayat manti ko kuyo ganyaw. Un ata, agsingsingir kami ni iti pautang may. Awan samot ti mayat nga agbayadan. Kasano da ita? Ilamlam manganda kami, dagiti pinautangan may. Sa nga waywayan mat nga raw tilistahan da. Nay. Kitaan nyo matilista akon
Adupay at ipautang ko. Nagkatidog tilistaan. Agpada kaya, wasa na makasinger. Wan kagawad. Ti rason da kanya, ket priority da kanupay ti kanenda gaputi pandemya. Ay, day tamat ti rason dagi jet tiwad asing singirag. Ang mga no impilit yumat nga impautang dagiti lako yaw. Kasking kaudeng. Ura sana ka mangarne impilit mo ng impautang di pauragam. Kanuri si kamat ko rin. Amok ti style mo kay. Nagmayat ti sales stock mo ng pautang. Nagpautang kayo, nagpautang. Sanyo ana panunot a pandemya. Adu tinaawanan iti panggedan. Adu tinaawanan iti kwarta gapot kawanan trabaho da. Tulungan da kami ang makasingir, Aywan, kureng, agbayad kan. May saka matatiwad. Ngala. No agbayad kay jay utang mo kanyak, ay katagbayad ak mata. Agbayad ka ki din. Orada kayo, si utang kayo mag. Nagatidog mo tilistaan na kanya, kagawad. Di na mapaglibakan, tada ebidensya. Di ka man kureng? Nagbatad na pimu daw tarupa mon, gapu jay lako. Iso nga agbayad kan. Agore kayo man, agore kayo man. Ay naglain kan kureng? No agbayad agbayad ka man. Kinabukab mo, jinutang mo kanyak, bayadang mo na. Mabit lang. Kasano na ta? Naginutang kayo? Wan. Kat, aga pa kayon, kaputagpada kayo matan atiwad. Di ko rin lang titiwad. Anya siya, sika. Agore kaya. Ay. Manot utang niyo aya. Sika ko rin. Manot utang mo kiniudeng. Jak amon naman Naggulong amin tilistaan na. Kasano na tao dahing? Kasano adi nagulaw? Di matlag bayadan. Namin anon akaalisan ti listaan na dito'y notebook ko. Di oray si kamat. Ay, sumardeng kayon! Anyat imayan nyo dito. Umay kayo ag sinungbat dito sangwanan may kan kagawad dumeng kasta ka day. Saan may chairman? Agawid kayo pa'y kadagiti babalayo. Ket orno sinyo dagita listaan ti pautang yaw. Agsubli kay to no di kay to nagapapa. Ken makasingir kayo iti pautang yaw. Bayada mon kureng. Hayo sulan! Agawid kayo pa'y lang. Makamu kayon no agpautang kayo lata. Pautang. Dumeng. Uy, Dumeng. Anyat sasawam. Bigatan. Wan, bumangon ako man. Anyat di sasawam. Di tagainap ka. Listaan ti utang. Agpapautang. Awan mo't ending na. Anya? Apay, nagsursurat ka iti istorya iti tagtagainap mo. Ay, awan na dyan. Ay, anya ka na ayadom. Uray ka mabatbati bat kalata. Dumi, mabali namin. May saltikak manan iti katengaan ti istorya. Nataw-taw mat ngamin tay plat ko. Anyan. Dom, agkapikan. Ay, thank you Apagisaw. Na mental block at samot kayo. Awan malagip ko nga isura. Naglaw ko nga rod aman tangad ka manayin. Amuklatan nga awan man ang timapanunot mo nga isurat. Palpaliiwan nakgaya. Saan ko nga ingkagara? Natalyaw ka laytay. Iso nga sardang mo pa'y tagkapi-kapay. Ay nagluto kiti turon. Agmerienda ka. Tama nga nabisin mo mo't daytan. Yan. Wanmo't. Adda kasta. Agsardang ti pa nagtrabaho ti utag da no mabisin da. Alawa na
Ang mga lumabisinak ngagpaiso. Saan ko la amarik na. Ay, kumusta gayam? Kaya binisita yung kadananang amasakit. Marigatanan. Senyor mo't nga minan. Kaputa senyoran, marigata na eh. Ay ti kayat ko asawan. Nalakan akap-kaptan ti sakit. Kanayon ka no nga gurigor. Adda nga ta sakit na ah. Kanayon ka no mo't nga min apaan anawa. Apay, ubeng. Talaga nga ubingan. Awan dengdenggan na apam magbaga dagiti kabalay na. Wano, di na nga ta malagip dagiti maibagbagakan kwa na. Tada kabaw na. Isumad lagayam ha. Wen, ada kabaw nan. Iso ang masikuran dagiti kabalay na. Talaga kasta, nagsubsublin nga ubing tay nataangan. Wen kat nga ta. Adon ti senyor di tinagbugsutan. Adon sapayan ti agkabaw. Imbagamon. Problema nga rod ni nanang dagiti talo nga agkakabatch. Pagkakabats. Wen, nagkakaubingan ka no dagiti. Pasino, ti ibagbagam. Daina pura nga istor. Ni ina talin kan ama batnag. Dagiti atalo ti problema ni nanang. Manipod pa'y nagpresidente ti senyor. Uy, agkakabadungalan lagi jay. Ngaminton ko isu dapat lati agririkyar. Wen tagpipin na laing dangaminan. Kan agkabaw dan. Agkabaw da idin. Di nakarkaruitan. Lagit di Kan nagasat da ko nam. Apa yan nagasat da? Gaputali ni siyan idati kubid. Ay, ni, adagamin nakalani dyan dananang. Naladita ka pa'y dom, agmerindakan. Mabit lang, Rosa. Rosa. Agmerinda ka lataditan. Nagalasad. Pinanawan nakmutlatan. E dinto ta nagmayat ti saritaan. Ay na, awan lat aanusan mo't ni Rosa, amakin nistorya kanyak. Pang-break kumot na iti kanayo na panagsursurat ko. Ti panakin nistorya ko makin kwa na. Hindi nakmutla ka maawasan eh. Imbag pa, no, makaranak iti senior citizen no mapanak iti istor ni inasakka. Tandungag da iti istoryak. Orela saan da ko napagawidan, tayo si istoryak la kanoidan. Pag-aayat lagi ti bakit kan lalakay ti makin inistorya. Ito ti mas na makastaya mabanlugan na iti mata. Tuglap adagos ti mapayaw. Ay, pagusto ka. Panudyak mapagusto na tiyarik na. Sigurado. Awan tumatlat ang susurot sa may surat ko. Meeting ka no, nagiti senyor inton malam no bigat, Chairman. Papaikpaskil ni nanang ti pakdaar ka nagiti senyor. Aywen, ipaskilyo di ta outpost, tapno nalawag ang mabasa dagiti lumabas. Uy, idya talaga ti pangipaskila kiti daytoy. Kat di makabasa, idanon danto ka nagiti lolo ken lola da. Makamuditan, basta damay sagana merienda dagiti mabisay. Umad-adon sa dagiti kapada senyor. Umad-ado ti ag senyor ngem. Nay, dandani awan sa amutin ti matay a senyor. Wan nga raw. Sapay naisum da pa'y mutla nga rumuwar. Nagigay dandani sa akin na makaipagnay ti chinelas da.
Awan sapay kiti mayat amatay Tadalakat basit sa gubanid da. Kitag paitaray da adagos ito ospital. May sapay reta. Awan sa ti mayat amatay. Danda ni amin kat kayat dati makaala ija nga gasot a 1,000 pesos ama ipaay. Kadagitay matay ang makaabot iti nga gasot na tawin. May sapay reta nga isyo. Nag-asim ka no agastusan ti gobyerno kadagita senyor asaan da akayat ti matay. Wen, kita dapay nagkuna, aday tati makagapo nga ididamo, dagiti senyor ti umuna ama bakunaan. Wen, ado ti isyo arumrumwar. No di man makapasuron, makapakatawa pa'y kiday. Ay, ulibak! Ay, saan tayo kumapay nga istoryata ng ganyo to'y ibaga? Ay, agulimag kayo mga minan at amang rugin ti meeting. Agmi-meeting tayo, unaw awidan. Ay, kastaman, kumari talay. Anawaem dagita kapada senyor angak nga. Ay, awan sa timang mangagda kapsat patnag. Awan, talaga nga awan mangmangagda. Ta kaaduan ka na kwada tinagtungal. Ay, Wan! Tidakes na. Ay, sos, agulimag kayo na agmi-meeting tayo. Wait! Ay, ulima! Ay, naya! Ayan tilistaan ti asyenda kabsat sufay. anya listahan ti asyenda ako namot kabsat batnag. Agenda ko Aya! Ay! Kas iti apelido narigat nga ibalikas. Ay, Ay! Batnag Yoterorios. Ay, sausa. Ay, naawanan, Sufeng. Tulang amin na, dagita kapada tayo asinyor. Ala. Bayan tayo pa ilang ti agi istorya. Nataangan mo't nga minin dagitoy kapag talain. Ay, kaslada ubingan. Bayan nyo tagi istoryada. Agmi-meeting tayo lang. Ewan nga raw. Ag subsublidan, nakakasla ubay. Katnay, aglablabasan, nagitipada anataangan, tasaandan ang makauawat. Ay kwa, pakairam-ramanan tayo mutlagan. Tagpapada tayo kat ngarudan anataangan. Ay, saan kaya, pada ababakat kan lalakayan. Ay, way. Uray dagulit, dagiti kapada na senyor. Awan maaramidan tayo Talaga akas jaitan. Ay katuan Nay, ado nga minin ti agkabaw. Wan nga raw. Ay, imbaglakit din. Ta sa anak paymat nga agkabaw. Iso akanayo nak nga agpagnapag na numabisinak. Anya, ni, apay nga agpagnapag ka numabisin ka. Tapno, mayaw-awan ko ti busog ko. Narigat talaga ati malisayan. Ha? At itay nakipanganak ijay ayan darusa. Mabisinak unay ka. Iso asa anak ipangan, ide ayaban nakamangan. Nene, saan ka amaw-awatan ka kapura? Kinunam anakipangan ka. Idi kwan, saan ka matla anakipangan? Di, kasapot hita. Nay, paingay akatawaan naksubay. Eko nga men, saan sa nga agsusurot nagiti ibagbagam? Mabisin kansa. Nay, ay, wunsa. Ay, apo, aya. Alaway ka tag merienda ta. At dalinutok akan kanain. Apaway, day taman subaing. Nag-asat ako ngay may dito'y balayaw. Ay, kasta aya. Sige, umay kan. Asaws, nakaroon saan ti kaabaw na.
Nadanon ko ni ina pura ijayan dananang. Dom. Maray awak kan kuana. Apay marayaw ka. Wala, ulit-ulitan na matanjay istoryana. Intun kwan, kayat ko pa'y. Kuna naman, agpunggaman na jilinuto ni nanang akan kanan, amirmeriendaan da. Nagustuhan lang nga taulay, ah. Wen, ngampod nun sa tay kunada. Ati agkabaw, kat makabawan da, pati panangan da. Daytay, kasla saan da nga ammo, ti mabsog. Kasta ti ko na ti daduma. Kasla sa anak mo, mamati dita. Apay, adi ka mamati. Apay, makabawan na ka na, ultimo tirik nada. Saan lang nga taamarit na, anabsugdan. Wala niya. Ti mabsog, kit maawan mo tirik na mo na mangan pay. Ag-surrender kat nga ron ti buksit no mabsog. Kada tayo, anormal pa'y laang ti panunot tayo. Ngamdagi jay nga agkabaw. Sa bagay. Awan matkat di ti maibagak dita, ah. Saan ko pa'y matanapadasan ti agkabaw. Si Kamot. Awan binanbantayak nga agkabaw. Kunam Awan. Awan pa'y napaliiw ko nga agkabaw. Ay basta, ti kunada, saan da kano nga ammo ti mabsog? Kanayon mabisin tirik nada. Kat, kaslagpay so, idi napaliiw ko ni ina pura. Idi agmirmeriendada. Manidi soft drinks, Maripura. Anya soup drinks. Jay nalabaga, wenno jay nangisait. Dayta nangisait. Ay sos, makadadaal iti salun at daytoy kuna jay apuk iti tumang. Ang mga nukumaro ti kabaw mo no kwa. Nay, ay sa anak pa'y ngagkabaw, pura. Ang mga nusikat ngagkabaw. Ay, sa anak pa'y ngagkabaw. Mabigbig ko pa'y matla ti piso kin bintang. Jay piso kan 5 pisos ngay. Mabigbig ko mata. Amok tayta tagis istura, kabisadok ti kwarta. Dan, iyawat mo dayta soup drinks ko. Dayta. Nakabayad ako, Juan. Inyawat ko itayan, ti bayad na. Aya? No, awan matinyawat mo. Anya ka na ya. Binayadak, sakbay nga inyawat mo to'y soup drinks ko. Apay, agkabaw kan. Ay, sa anak nga agkabaw. No di ka pa'y agkabaw. Apay nga raw, adi mo amo nga inyawat kon to'y bayad ta inumag. Ay, uwan mo. Nabayada mo, Maray. Rinabak ka laang mat. Anya nga ay nalpas mo ti meeting tayo a senyor. Apayasaan tayo pala nga agawid. Nay, kasanuan alpasan. Pa'y nang rugrug kakabatnag. Katno itay pa'y asuman na utayaw. Ay di pala nalpas aya. Tongtong Basilio pa'y laang ti madama. San pa'y anang rugi ti meeting. Apay nagungar aya ni Kakabasilyo. Katno, naitapon pala ini madama ti kubay. Sana na di pari Basilio ti kunak. Adda pa'y sabali a Basilyo aya. Ti kayat asawan ti tongtong Basilio ket magsi istorya. Awan mas naup nga saritaan. Ay. Agdadadalaklay ti uras. Nalpas lang arudang ti meeting. Agawid tayo kitdain. Tayo tayo kitaan na kitay in wayway tayaw. Ay, sa anak ngagkabaw. Da kayo at ti agkabawan. Takunayo adi pa'y nang rugi ti meeting ti sinyaw. Ay, intayon! Hey, akayan, kakabatlag! Agawin kan! Wala. Di ka pa'y laya agawin.
Ay, makichismis kayo ba? Ay, awan maon kakabatnag. Kano di tayo pa'y mo nagmimiting. Sasawa mat. May saka pa nga kabaw. Di ta kayon. Inapay burasan na gigay maes tanay. Magango dami na ni kapundan. Di ta kayon. Hay, awanin. Pumarkaron ti kabaw ni kakabatnag. Sapay di naklunan. Uray mo't si katalay. Di mo maaklon nga agkabaw kano kwa. Ay, si Kagay, maaklon mo nga raw nga kabaw kan. Ay, saan Talimpyo agpay mat. Saan agpay nga agkabaw? Si ati kabawan. Nay, mangsursurdukan sa matpura. Ay, saan? Ay, bagbagak lang tibud na. Ngalala, husuretan. Ay. Nya kayo na senyor ay. Adan ni Sufeng. Mangrugin ti meeting. Aywan, agmi-meeting tayo gayam. Kunaklano agrub-rubot tayo mapanagbayanihan. Ay, kabaw ka ang talay. Uwansa. Oray mat si kapura. Agpadat ang adakabaw na. Saan na ya? Ay, siguro Ay, ti amok mo't itay kat. Kuno analpasan ti meeting. Surutok ko maitayan ni kakabatnag. Ay, naimbag mo't napadaitan mo't langan dagitay pada senyor iti uniformida. Una, imbag ta na remedyo ta ida iti budget. Tadi kahit tumapapal na kadag iti nagkaw na amembro. Ang napaidaitan iti uniforme at salikaw. Yamadan sa mo't reklamo ni Batnag. Akay kano ang nalabaga. Amin lakit di mo ten pagreklamuan dan. Bayan nyo latan. Kastamot na talaga ti kulor ti uniforme tayo asinyor kit. Ang mga nagpadait kano iti sabaling uniformina. Madi kano, tinakasurat iti likod. Manain. Wan, ado ti reklamo na. Uremot ni Talain, madi kano tinalabaga kulor ta kikimatay. Anya, ay. Sungarot na masurunak. Ang bay-bayak man lapta edan. Agkabaw damot nga minag. Wala. Si kantag kabaw no tutupam dagajay ababakit. Anyan aya. Ay nadom. Nagrara naman ang dagitay agkakabats a senyor ijay sangon ti store ni Ina Pura. Imbaga, tasaan mo tatapong mampanaw di apo ko na apara lako na. Agre-reker naman ang may papanay di kikimatan ka nung uniformeda gaputan na labaga. Kastati ko na nagiti babakay. Kikimatan ka no tinalabaga. Isasi ka. Di kag balbado tinalabaga, no? Panagtutudo, nga agkimkimat. Uray payo nga nalabaga, maday. Anya? May isa, kamat domeng. Sige, tagtimplak man iti kapeta. Nagpaiso nga tangamin, aya, akikimatan tinalabaga. Tuloy ko man kayo dito sursurat ko. Manatak ni Rosa. Ket awan nasayaat, anagtungpalan, nagitay nataengan, aman nakirikyar, apagrasonda ti panagkabawdan. Nay, apay nga, anagitay mo't senyor ngagkabaw ti sursurat kan. Asas, nagkabawak samutan. Madi. Anak nga kabaw. Saan? Saan tayo mata? Pera kabaw. Pera. Nagtagainap na kaya. Doming, mabali namin.
Dagiti nagururay. Ita, naisurat kong di subtitle ti surata ka drama script. Mabalin ko lang nga ituloy anytime. Oray mapanawa ka. Walo, batugli pa. Amok tulatan ti story na. Dandama na pagbaliwan na. Sa napalin. Tinapatag at an idea. Ure matuglepakon ko lang. Ay, talagang sabar na. Mga tuglepakon. Gaputaw madanin ti barangay election, ken santo na kumanlidato ni katugangak, ken sakti endorsura nga kapitan. Saan mo na matatao dito barangay hall? Anya na dyan, madam, sir. Dumaron kayo Good morning, Chairman. Sana sakti chairman. Ay, sorry sir. Dahil umat ngamin tinakatugaw dita. Kat adamot sangkap iti lamisaan nyo. Anak suratan tinagan ti chairman. Huwan matngagpay so, sir. May saka kagawad. Katugangak ti agdama a barangay chairman iti barangay mi anak bugsutan. It's alright sir. Kat noowan, saka talaga ti agtugtugaw dito Ay, uwan kayo. Sorry agtugaw kayo. Thank you. Anya ka rin maipaimi ka na kayo, sir. Alfonso Tarukoy ti kumpleto anagan ko. Isumot ni Miss Taroyotoy, sekretaryak. Hello, kagawad. Agkabagyan kayo kade, sir? Saan sir? Ngamin, dantani kayo agkapili daw. Uwan, adot mangibagbaga iti data. Ngam, saan kami agkapin nairanra na lang. Okay. Saan mo't siguro ati apelido tintay pagsasaritaan? Ang anya ka diti maipaimi, Mr. Tarukoy. Napintas na ita panggapyaw. Ta sino kumati saan na akayat ti guminawa ti biyag na? Isung arod. Deta ti kadami dito kagawad. Adda kami iti babaan ti president. Nabayagan dito aplano mi saan ana ipatpatungpal. Ngumita ang nagsublin ti pamilyada iti Malacanang. Matungpalan. Adu a kwarta libre a pabahay kadagiti awan pagtanganda. Nagsayatan no kasta. Anya nga ron, ti requirements? Agbayad na lang iti 30 pesos para iti membership fee. 50 pesos para iti libre a pabahay. Kan 20 pesos para iti may 1 milyon a pesos nga ayuda. No kasta, saan nga gasuta pesos, tika sa pulang? Uwan kagawad. Iti nga gasot a pesos, dakkel ti kasuat na. Nasurok a milyon no panunutam. Ti pagimbagan na pa'y detoy. Nung makaawis ka iti nga pulo, libren ti maysa kada kayo iti pamilyam. Awanan bayadan ti maysa. Anya? Wen gagawad.
Kat kasaray tamimat ni chairman. Tauray, libre amin yan akamang ti pamilyana. Kinapudno na, upat kami lang. Ti asawak nga anak da, kan isura nga gasawa. Nasaya at ada kayon nanang. Pinaunanak ni Doming ditoy, taong may dakano iti nga ili tayo nga da iti barangay hall ita. Taapay, asino aya dagiti bisita ijay. Taga-opisina kano ida ni President BBM. Aniya? At dada kano ditoy, taalain da amin amayat nga agmember iti foundation. Ano sa dino, kat makaala ka iti milyon a pesos. Ah. Libre a balay. Kay, nabayagan day ta, Rusa. Adon atawan tinapalabas. Kinapudno na. Nagkamang kami di kantatang nyo ditan. Nataypay kat din. Adag iti daduma kakadwame ngam saan daan nakaururay piman. Kasta ka day? Ay, kasi da nagururay iti day nga ayuda. Ako na dama iti tunggal Pilipino. Siguro, matungpal itanda kita. Gaputa nakatugawan ti anak day di apo lakay a presidente. Da kami kan tatang mo. Ay, namat pati kam ide. Ngamita, nakurangan ti pamati me. Gapu ka di kiti awan matungtong pal akar-kare. Anya nga iti amu tayo. Kat kunada nga rod ati sanikwa day di apo lakay kat wealth for humanity. Oh? Isot ko nada. Idi pala day ta. Ngamian na ngay. Adupay ka tinaduktalan fake kadagitan Ken awanti namin dagiti pamilya Marcos binukol da dagiti kakasta foundation. Ket no addaman saan da ngagdawat iti uray sintimo no bilang manlaan. Nga uray ita ang nakatugawan kas president ni PBBM? Wano President BBM? Saan nyo apat dyan? Ay kat nagsayatan ngay, no pumudno dagidi akar-kare, no pumudno da ita, ang kunada ita. Ngem narigatan, ti basta mamati ro sa anak ko. Nang runa, kat adda ka no dawatan da akwarta, ay awan da ita. Kasta timbagaya anak mula kay saan na nakauray. Nagado nga men di nagsaritaan mi ken mayor. May panggap ka dagiti masungad a proyekto na dito Santa Disgrasya nga ili tayaw. Isu Kayat na apapiksan ti beneg agrikultura. Tapno saan ngagbisin dagiti umili. Nagiti mangalap. May kanda ka dagiti dimotora bangkang o sarinda agraman ikot. Mayata. Ngem, maingitan ti illegal fishing. No panawan ti panagitlog dagiti ikan. Ken may pare ti panangaramat kadagiti nadawel. Winunaranggas akita ti kalap. Kas kumay ti dinamita ken panagsabidaw. Nagsayaatan na maipatungpal da kita? Adamet may patungpal kadakkel ti mata ti sigay. Tapno dagiti lang dadakkel ti maala. Napinta sa programa. Itimot pa nagtalon, inutan nga isubli ti makuna nga indigenous farming. Wino kita ti panagtalon, tap nagsublimot lang ti kinadamag ti daga, ngem gradually inot. Dagita ti rumbang. Wen, no pa'y kasta, agaramat tayo mo't lang kadagiti makuna a modern equipment kan technology. Tapno makakamat iti dakkel at demand iti bagas. Ken may sublimot ti Green Revolution. Agmula tayo kadagiti nateng iti arubayan, kadagiti nabiit pa'y amaapit, mula wino nateng. Natay makuna nga danto makuna a sustainable foods iti lamisan di tunggal Filipino. Good. Kasta, ti kaya ti kabarbaro a presidente, nga aramidin tayaw. Tapno saanan nga agimport iti bagas iti sabali a pagilyan, ket maliklikan pa iti korupsyon. Napintas launay dagita agakat, wano plano.
Jay imbaga ni Rosa. Nga adda umay asa nga ilim ditoy. Kat adda kano kayat da nga ilungalaw kadagiti kabarangayan. Kaya't ko'y da makasarita. Kan kita dagiti papilis da. No legitimate da ita grupo. Awan tasika ti chairman. Kita ama na impag, tasikamat lang ti babalawan dagiti tao no palpak da ita. Siyak ni Mr. Tarukoy, chairman. Isumot ti sekretary ni Miss Taruyutoy. Mayat ti apelyido yo Dandani agpada. Wan nga rod, chairman. Saan adata dandani panagpada ti apelyido yo ti pagsasaritaan tayo. Ngam kidi ti gagaraya. Wan, chairman. Explain ko kada kayo ti mechanics na kan anya dagiti benepisyo a maala tunggal ag member. Mayat launay nupod no apagimbagan dagiti lumugar. Saan napakaisagmakan? Wenno panakaiskam da unak langay. Ang mga numaos-osar man ang tinagan ni PBBM ta nakatugawan kas presidente. Legit da ito, chairman. Mangtad kami iti kopya dagiti adda kada kami. Kastamutan dagiti papilis amang pakita ka dagiti kinabaknang ti pamilya Marcos. Napintas no pud no aligit dagita. Ngamin nauman dagiti kailyan tayo. May papan ka dagita a foundation na mangibagbaga. Nga damaala a milyon na pesos manipod iti kinabaknang day di apulakay. Ngamayan nang hay. Natayin, nagitidad duma kakadwa. Winunang bukil ka dagita a foundation. Tagayam, iskam, piki. Promise, chairman. Legit da ito No piki, saan kami nga masidag kada kayo? Okay. Alangaro din. Ilawlawag mo kanyak no kasano dayta. No kasano ang maka-avail dagiti kabarangayan me. One chairman. Kastoy na day jay. Iso dagita dagiti gemda papilis. Ited cooking ka ket sekatipusgak amang verify kadagita doming. Wadatang, awan parikot iti dayta. Amom no anya dagiti opisina ama pano pag-verifyan. Uy, siya kong timakamu iti dayta. Nag-online verify ka no kasapulan. Saan ko akat ama irubo dagiti kabarangayan tasyak tidakis. Talaga, datayo. Nangruna ket nagabang da iti palayaw. Ngem, inutek ngay palawag kadakwada dayta. Ngem anya si kunada? Ada sumangpet nga ayuda kadagiti kabarangayan. Agsublida nga agapo iti senadora akabsat ni PBBM. Isot kunada, ngem, apay kaskarina, para makita. Ngem mas dawak iti dayta. Apay saan nga LGU ti dumagasan na. Saan ko nga ro damawatan? Iso medyo agdwa-dwa. Apay kadagita grupo wino foundation dita. Nga nga ron. Nga mamuak dita kin mayor. Ure kat ad access na iti opisina ni senadora kapsat ni PBBM. Iso mananda ito ti kunaka gundawayan damanan ti agaramin iti scam. Duwalaang ti maibagak dita dumeng. Mabalin nga ramid wino strategy dagiti kalaban na. Panangdadal dita. Taintunudi na. Babalawin dati presidente. Mabalin, no? Malaksid no legit data grupo. Ang timakunak. Masapol ang maamuan wino matakwatan tipod no may papan kadagita. Ngam gapo iti kaawan pa lang napaspasamak.
Kinadapay dagiti na idarom tapiki gayam dagita. Awanan pamatik sika. No adaman maitad at tulong manipod iti agdama ken kabarbarong administrasyon, mamatiak. No, magna kadagiti rumbeng nga pagnaan na dagita. Si kagayam ti may sa coordinator kagawad sukay. Wan, Chairman. Kakadwa, dumagayaw. Kastoy di makuna. Dahito'y kahit awan pa kay naigak kada Mr. Tarukoy. Pudno nagabang dahi balay. Iswati makunak, adda kada kayo dayta. Saan kong ibagbagang agmimber kayo? Ay panggedeng yun dayta. Maawatan mi, Chairman. Diretso kon. No fiki daytoy naskan nga agsungbat da. Kat no legit mat, ay dakila pa nagyaman tayo dayta kadakwada. Tainyigdan dito iti makuna pagbiyagan daya. Imbagada pa'y Chairman. Tunggal ag member ditoy, manglokat iti bank account wenno ATM account na. Taijedan to nga i-deposit ti milyon. Ay, nagsaya at launay no kasta. Ngam, tidakas na. No saan nagbidot. Adama ko na a maintaining balance ti ATM account. Sana ya? Wan, Chairman. No kabala nyo, awan dakas na. Nga mulitak. Kitaan tayo anaimbag ti kinaligit na ito'y agropaw. Uray ka sa nagasutlaing ba, Chairman? Okay lang, nubila. Alagat at dan ka na kayo dayta. Nasayat launay ko naknupod no da ito'y. Uri kas kasanaw, guminawa mo ten, tibiyag tayaw. No kasta, danda ni amin na akabaranggayan kat nagmemberan kagawad sukay? Wan, Rosa. Kat ibagakan ka. Adda pa nang babalaw da kin Chairman. Ne, apay mait, anya ti bason ni tatang? Kasla kanong amin lapdan na ti irarang ay ti biyag mi. Anya? Ngamin, awan man lang ti panangalukoy na kada kami nga agkamang. Saan kami kano abasta agtalag? Kasta? No panunutan, manumatlaangan ta sa nga gasot amasukatan to 80 milyon a pesos ken libre pa bahay. Nalakat, adda kayo daytan Ti amok dita, kat saan akayat ni tatang mairubo kayo, no bilang fake dayta. Ngam kas itinakunak, manumatlaangan dayta sa nga gasot no bilang. Ibilang milatan akasla na abak kami ititong itsa. Makaamo kayo ditan Ngam panagkunakmat kat saan akas tatirason ni tata nga nang ibaga kada kayaw. Pinagdaaran na kayo laang. Kasta ti magbagada? Wan tatang. Nagalas ket ti ugali dagitan. Isak-sakit ida. Ta di tay amon no legit winupudpud no. Narikatay. Apay ngay nga agdawat da iti kwarta. San abali ka no fake ka sangagasot mo't lang a pesos? Wen, basit no panunutan. Ngem no maornong nita. No adda kagud 2 milyon wenno milyon na nagmember. Oh, manuday jayan. Milyon mo to Oh, makita man? Ayun ngagpaiso. Sangagasot tunggal tao. Oh. Kat no ada milyon na-recruit da. O di, ada sangagasot a milyon a pesos da. Makitam, di napamulagat ka. Ayun ngagpaiso.
Agasam nga'y akwarta dayta. Manulang ti gastos na iti membership phone. Piso lang. Tay ID nga ibagbagada, mano. Ayun, anya. Isu abinilin ko ni Duming amang verify iti dayta. Tainto nagsubli da Mr. Tarukoy. Ada ebidensya tayo. Kat ora mismo. Patiliw tayo ida. Ngamadan samot na nairimit da babaan iti Gcash ka no, tatang. Anya? Ngam sa bagay, sanda pa nakabayad amin. Adda ay dilaang ti binayadan na kan membership na. Ngam dagiti daddo mababayadan, saan da pa itad? Nasaya at mate, no nagparsyal dalaan. Tatang, taumay da ka no intun tapos da ito'y abulan, tapno alaan da amin a collections. Good. Sa paila kuma, tadanton maamuan ni Duming, ta mai-coordinate iti pulisya. Pagyaman kami iti Talakyo, kabaranggayan. Saan kayong agdanag? Maikan pa'y iti makalawas apawayway dagiti saan pa'y anagmimper kun nakapulipay. Kaya't amin kayo kat makaabil to kadagiti benefits ti membro. Ay, agyaman kami, Mr. Tarukoy. Ganada pa'y napintas adamag. Amin kayo nga da ID na iti da ito'y a foundation, maka-avail kayo itinalaka abagas. Tunggal gumatang kayo, ipakita yo ti ID yo. Kat dagiti awan ID na, nangingi na ti pananggatang da iti bagas. Wan kabaranggayan kat orayan nyo ti ID yo within 2 weeks. Legit ka iton a member da ito a foundation. Kan dagiti saan pa'y naka-open iti ATM account na. Iapurayon. Sabit lang, Mr. Tarakon. At ako mamakam member. Sige. Ikanyo idati membership form. Tag-fill up da. Ladingitan mi, Mr. Tarukoy, nga masapol nga isubliyo dagdi kwartada analaya. Ne, apay chairman, no diyo kayat, da kami, kayat miti maikan iti milyon. Ora inton kano man awan maawat yu a milyon na pisos, tapiki da ito ya grupo. We know foundation da Mr. Tarukoy. Anya? Well, Mr. Tarukoy, in-verify ko iti ahensya nga kinsakop iti daytoy. Ket natuktalak, apeki kayo. Sige, Sarhinto. Tilawon nida. Ket ijay tulatan istasyon ti pulisya ngagpalawag dagita nga sinalbag. May subli pa iti kwarta dagiti kabaranggayak. Salbag kide. Makita yo kakapsat. Imbaga lang nga rudo ni chairman at di kay agtalikadagos. Anya ngay ita. Anya ngay. Sa gasot, masukatan iti milyon, kan libre abalay. Naglakalakit din na mamati ti tao. Dumi, mabali namin. Ay, unay lakit din dagiti tao nang rona kadagiti oposisyon. Di da mamingga amang babalaw kan President Bibi. Urain da kumamot ang makapagtignay di tao. Dilawon na launay tinaibagana iti panawon di kampanya. Ang mabalin nga ibabakano ti bagas iti presyo at 20 pesos per kilo. Aging kay 30 pesos. Kasano kano amaramid na dayta? Imposible ka no. At may samot a senador tinang kondinar kinkwana iti dayta na ipagbagana. Awan imposible no aramiden. Nadalakit di adda nga mga ramid iti dayta. Tay kunada a political will.
Di papigsaan na ti bunag agrikultura. May sardeng tumutin ti importiso ni ti bagas. Idi panawan, day di apo lakay. Ti Pilipinas pa iti ag-export iti bagas. Good morning, Sir Ma. What is good in the morning, kagawad Portugal? Sus, malinsat yan daw na. Ay ko, siyempre, always good ka no. Sana good. No casting aldawan ng awan pa lang ni kagawad, wino ti kagawad nga officer of the day. Anya? Oh, saan ka day? Asino ay ti officer of the day ita, kat minsamat kagawad padtaw. Kita man dita na ipaskil dita ridaw. No, asino ti naka-schedule. Awan, Sir Ma. Ni kagawad padtaw. All right. Iso no iso. Sumangkaw trumat na di barangay secretary. Iso kumatirumbe nga masapang umay dito wino adda ditoy. Kuma, naibagamot idin kan ko na. Kasapulan ka di manayin, ti palagip ka na kwada. Siguro Lakay, babakit dan. Sana na masapul. Adamot na kam da. Amo damot ti obligasyon da kas kagawad. Naitangaro, tirigat na. Wan kaya. Mangaramid ka man iti notice para iti emergency meeting. Tag-emergency meeting tayo ng opisyalis. Anya di business matter? May papan iti general cleaning iti sibubukil na barangay. Tanay, panagtutudo, panaglalayos manayin. Kat masapol, madalusan dagiti kanal ta amangan no adumanen ti maisulat. Awan, Sir Ma. Masapol, adi tayo liwayan tagdalos iti barangay tayo. Naskan na nadalos lata taglawlaw. Tapno nangayud pag naadan. Ken, nay, panawan man ti dinggay. Talaga mo nakasta, Sir Ma. Nga laki din. Mangaramid kan iti notice wenno itiks wenno awagamidan. Itex kan awaga kita, Sir Ma. Ngamnaskan nga datay wamin. Kat sino man nga gabsent. Kay, mamulta. Kuma, tanay. Adun to man na pambarda. Sige, sige. Ta kitag no anyat banagen da intun umay ti barangay eleksyon. Amo amin dagiti ka barangay netan. Ma. San kuman, amay tantan pa ti barangay eleksyon. Taadun ti masapol asukatan kadakwada. Napana ni Tatang. Anyalakin iti katugangak. Nakaaduman na nagkomkomento iti nabasa na iti Facebook. May papan iti idolo na president. Anak na ni President Marcos Sr. Naapay ngamin nga dala tarag iti taga-media. Nga inainayon na ti anak ti sigod a diktador kung kunada. Makasair mo ti kasta. Kang runana maapektaran katang iti napaglan no timangken na supporter ni BBM. Ay, no apay kidi akasta ti ugali ti tao. Nadaguran iti pada na tao. Di agpat-patingga. Ay, Diyos kimat. Bigat pa lang. Sakit no kaano arugyak kumatag surat. Suyab man ti makaano. Anyati may paemi wano may paay ko kung ako mamireng. Huwag amin, kagawad. Aday di ospital ni tatang ko, kat masapol ka no ang maoperaan. Basta? Ay, no kwarta, awan kwarta kita. Kung saan ka may nagsweldo, saan may naawat, honorarium may. Ni ko ma-chairman ti kasarita. Awan samat.
Da kayon at ipangibaga ak iti parikot mi. Saan met kit di akwarta as in ti parikot mi. Ngem kit di aginunar iti dara. Anya, Ita ngamin ti pan naka-opera ni tatang. Masapul na ti dara. kasta? Agpatulong ak kumakada kayo. Kasapulan mi ti agidunar. Sige, agsapol tayo ah. Saan da amang iti dara ijay blood bank kanu na awan may sukat. Di mo't bayaran niyo. No, awan agidunar. Ngam no adda. Kasla maisukat kanu. Kasjay, Isumot ti kunada. Amok pa yun no apaya kasta. sige, ipaskil mi ti parikot yo. Bareng adda na balitukan ti puso na nga agitunar. Uray dagiti ko maopisyalis ti barangay wenno tanod ditan. Masaok to kan chairman no sumangpoy. Agyaman ak kagawad. Anya nga min ti sakit ni tatang mo. Ulcer kagawad. Kat masapul ka no ang maoperaan. Ang mga numput danda pa iti bagis na. Anya, Naala na iti kababartag na. Nang runa iti agkabanwag. naitakat ti kunak. No niya launa iti maala da iti nalabas sa panaginom iti arak. Ngun nga ron. Di damot paanawa iti. Anya nga ita. Sige. Kitaan may no niya ti mabalin mga itulong kada kayo, Mireng. Agyaman ak kagawad. Saan kayong agdanag? Da kaminto ti kang runaan amang ikampanya kada kayo inton barangay eleksyon. Sana ka guro unay ti kasukat ti maipaay ko atulong, ading ko. Pagrebangan mi kas opisyal ti barangay ti tumulong, iti uray asino. Nang runa ka na kayo, akabaranggayan mi. Napanidya opisina ti barangay nga patpatulong. Nabayag sa kanon iti ospital. Sumrek rumwar kano, ta agimbag agsubli kano, mat ti marikrik na na. Anya kanon nga mina talaga ti sakit na ah? Ulcer kano, kat amang ano maputad ti bagis na. Yay, unay daytan. Magasam ka nita. Malala ti bartag. Naimas lang amin unay ti arat. Saan mo tadakas no sagpaminsan? Kunti-kunti lang ako nara. Kumaa. Ngam no kunti-kunti nar, ay sabali asaritan na itan. Anya? No sagpaminsan lang, awan dakas. Ngam no sagpaminsyam ay awan na. No di agurigor ti aldaw, no oras asan ka anabartag, dayitan ti pariko. Alakat sapay la kumaa. Tadangarod mabirukan da nga agidunar. Uno mabirukan nyo, kunak kuma. Barang, tani, kaasimot ni Mang Ansong. Isumot lang nga ta abinirngasan da iti ansong sarangusong tapartek samot. Ay, nakaro idi Idi saan pa yakin maro ti sakit na kasjay, pagkapi na kano ti arak. Daytan temade. Isumot lang Ay nga muray siguro maopiraan kan mapurdan sa maisil po ti bagis na. Andan ton diferensya na. Agasa mo ita mapurdan ti bagis. Kat ni mang itong ditalaod, kat kasjay mo tinarami dagan kwa na. Taging ga ita, si bibiyag pa'y mo. Ngam, saan nga min inom iti arak? Siyempre, kunang arod ni bagat na ano kayat nanti matay, ay adagan kwanan, uminumlat ta. Biyag aya. Urayan na pala nga da pakadidigranda saan to agbabawi. Naimbag ano at dapay gundaway dang agbabawi, kasanon nawanan. Daitan, ti kunada analpas ti puli. Masakit gayam ni mang anso nga ama damiring, nanang. Kat masapul ka no ama opera. Ngam parikot dati dara. Deta ati parikot. Kuna ka no dagiti doktor, masapul nga adda donor. Ay kat agsapul da iti agidunar.
Nagpatulong da kanumatan iti barangay. Bareng ano ad agdonar wano ag blood donor. Dayta ti kasla maisuka ti mausar adara. Wano direkta amaya lison ken tatang na. Saan ko nga mo nanang? Daytan Ang mga nunarigat pa sa pulin ti dara kasapulan da. Wano titipo ti dara kunak kuma. Nembaglaan ko nayo. Nada iti blood bank. Kasanon no awan? Anya ngamin ayat isakit na kanaw day jay ama ni Mireng. Kasla ulcer samot. Wano anya itayan ti kunana. Naala na kano iti nalabas a panaginom na iti arak idi. No, nyala unay ngamin ti imaasan da di ta arak Awan lakat arak no agsasarak da. Ay, kasla nga rod ka no awan ganas ti panagsasango da. No awan itagtagay da. Ala, sa apay la kumaa. Tada maala daw na mabirukan ng agidonar iti dara. Adan na pan, wino simurot kadakwada. Baring ano da mabalin na tagidonar kadagiti simurot. Awan taakaasi damot. Mas dawak mo. Adumot agidondonar nga may busan da iti dara. Yung kasano day ta. Oh. No agidonar ka kas pangarigan, libre. Ngaminton si katag kasapulan, gatangam mag... Uwan nga rod. Mugpayan no niya day tama da kalukwan wino sistema. Isunsama day tati may sa nga imbabalaw da iti may sa asinador. Nagkwartaan na dagiti dara dagiti tao. Isumet ako sa sunaking kwa ada day tanga isyo nang runa di kampanya. Daya na babtuog. Ngam siyempre, awan ebidensya da. Kan bunga lang siguro iti politika dit. No apay kiti. No panawon ti panagkampanya wenno basing kawal. Makita da amin amaday iti maysa a kandidato. Nasaya at dayjay rusa. Nang runa kat adulat ta dagiti kabarangayan tayo ti mangan anos wenno magiturturid latan ka dagiti sa gubahan itunon anayenda iti bagbagita tanangina ti agas. Wen ngarod nanang, tauray ko nam alibre ti check up iti health center, awan mo ti agas nga itadda. No adaman, paracetamol matlatan. Uray no saan sa nga isumat ti kasapulan jay taong. Ita kumati may sakadagiti kang runaan nakitaan ti gobyerno ita. No sana kagbidot nanang. May sakadagiti priority project ni President BBM dayta. Amaadaan iti bukod a health center dagiti barangay. Kat ada doktor amapan uray maminsan lang iti makalawas. Adalatag talinaed a health worker ijay. Ay gusto ka. Sana makuna anadur as ti may sa lugar no managsakit met dagiti agindag. Wen ag-hire tayo kano iti adu a health workers. Tapno manamnama ti kinasalon at dagiti agindag wen no bumarangay. Kat saan aga po tapon nirariamot ti negosyo tayo kat pag-aayat tayo meten no dagsakit kan matay. Wen met nanang, saan tayo met atay gamrod launa iti kwarta? Isumat. Kaya't tayo lang ti makatulong, babaan, tinalakalaang nga serbisyo, kadagiti agminatay. No panunutan kat lugi tayo pa'y Tapasari adapay ilibre tayo iti serbisyo. Tilang bayad ti formalin ti bayadan da. Ay ala, nasayat laangan, ada tayo ti tumultulong. Ngam tayo da tayo, ti matultulungan. Wan matkit di. Saan nagapunta kasto'y ti negosyo tayo, kati daw-dawat tayo nga ado ti agsakit kan matay. Tapno adala ang mapastrict tayo. Napintas na ta programa ti nangabak a presidente. Tadya kun aklang aruday. Saan tayo ang maibaga anaduras ti may sa lugar? No ado ti agsaksakit. Ay pudno day tananang. Katsapay la kuma. Takas tantong agpay so tiramiden ti kabarbaro nga administrasyon. Matungpal kuma dagiti imbagbagana iti kampanya. Un nga rod.
Kas jay kari ti may sa kandidato amay kan iti sa nga 10,000 pesos nga ayuda ti tunggal pamilya. Ay, kanong to nga taday jay? Ay, sapay la kuma taday jay akare kat saan nga intayab ti kalay. Wen nga rod nanang. So nga awan, inkarida man na intay kwarta adida na iggaman. Kasano nga roden anak ko, agkurang paymat ti kasapula madara. Ulitin tayo ti agkidaw iti tulong kada chairman gusting nanang. Saan nga ta nakababain anak ko? Awan rumbang apagmainan tayo nanang. Ti may sapag bainak. Kat naala ni tatang mo da ijay asakit na gapo iti kinabartek na. Wan nanang, ammo tayo kan ammo da dayta. Anya nga ron. Bye-bye tayo lata nakasta. Anak, urayan tayo latan ang mauyos ti angas na. awan mat nga rod mabalinan tayo anak. Nanginamat nga rod ti dara. Iso nga ron nga agsapol tayo iti blood donor nanang. Mala, sikan ti makamo. Saan kun nga amunuan niya ti aramidag. Di kaanakan men ti maysa, Mireng. Agyaman ak chairman. Siguro ket mabalin mo ti agidonar si kaagoy. Sapay ko mga uncle. Kasi damot. Kaano to'y kadi amapan, manang Mireng? Itan kumaadapay kadwam tapno awanan parikot. Pagberberukan, mapan kayon. Bareng masalbar pati biyag ni tatang mo. Nalpasan na naoperan iti si Mangpet kami, uncle. Inalaan daklat ta iti dara, ana isukat iti na iyalison kini Mang Ansong. Ay mayat ka rod ah. Amo, nakatulong ka. Ay, wun nga rod. Nupay saan adarektaan na iyalison ti dara ken Mang Ansong, nakatulong akmoy. Ay, wun ah. Dayta ti importante. Mayat dayta kaanakan, ha? Mayat kit di ano agidonar ka. Takunada, masukatan ka no ti daram, mapabaro kunak man langay. Kaslamat agkakapsut at pailang. Ay, aginana ka pa ya. Kan mangang kakadagiti na sustansya, tapno ag sublidaras, tinaadas king kaapigsa. Mayat na ita, bayaw agaw. Nakatulong ka lang nga rin, mapabarupay ka no tadaram. Un nga rod bayaw. Di mo't miring na ito. Apa nga ta? Hello, miring. Nakaawag ka man. Kagawan, kaya't ko lang ipadamak. Natayon ni tatang ko. Anya? Di mo't naopiraan ay? Wan, nalaw daw tinaiwayat nga operasyon ka po iti kaawan dara. Anya? Wan kagawan, iso nga awan matlang serbiti na idonan adara ken kuana. Kas jay? Malas samat ni bayaw mo ang nagidonar. Ni bayaw agoy ti ko na mamalas? Wan, malas ni agoy. Ah. Unay, nagidonar lang nga rin. Nakabasol pa ay. Basol na pa iti. Ayun yan. Nakabasol na ta, blood donor.